Enero na ning banwang 2023 anyang nilapit kiya king Energy Regulatory Commission o ERC. City of San Fernando Mayor Vilma Caluag baang pakibaluan ing resa-resa dikil king milyaring pamagtasking singil ning San Fernando Electric Light and Power Company o SPELAPCO. Pauli na nini, akalkalda naman ning naging irregularities na kanu ning SPELAPCO kalupa na mo ning sobrang singil. Amanibatan 2014 hanggang 2022, amiras king maigit 600 million pesos. Ing laban ng Caluag, maging laban na mo rin ding ordinaryong memalen asasaysing pauli na ning mata sa singil king kuryente. Ing consumer movement ay ni, pinuri na mismong ERC Commissioner Mona Lisa Di Malanta. Mabuti po dito sa ating nasimulan na ito na talagang activism ng mga consumers at ng local government ay nakikita na po ng ating mga utilities, nakikita din po ng ating generation companies na hindi po natutulog yung ating mga consumers. Na nagising po tayo, binabantayan nating lahat, kasama po nyo ang ERC, na binabantayan nating lahat kung tama po ba yung mga sinisingil sa atin. At pag hindi po tama, i-correct po natin either in the form of a refund or correcting the rates, lowering the rates, para po siguraduhin natin na tamang rates lang ang sinisingil po sa ating mga consumers. Agpangpakandi malanta, tikyanda naman din aliwa pang lokal kapanibalan ing pegumpisa na ning San Fernando LGU. Lilapit lang naman king ERC ding Local Chief Executive Dareng Mialiwang Balenggueti, Pampanga, as a serbiswa na ning Pampanga Electric Cooperative o PELCO 3. Apin din ni Ringa Palit, San Simon, Masantul, Santo Tomas, Minalin at Macabebe. Kaya niikita ning ERC, asino brala naman singil anya inutos ne ing PELCO 3 amamye refund para king panahon ning January 13 hanggang king Marso ning 2023. Kasi hindi lang po PELCO, may isa pang kooperatiba sa Bicol area na in-order din po namin ng refund. Ang alam po namin ay nakapag-refund na. Although nag-validate po kami palagi kung tama ba yung amount. Agpangkandi malanda, masanting abageng balura ring consumers atin lang malyaring gawan dikil king pamagtas ning presyo ning kuryente at makasadyaya kanong manantabe karela ing Energy Regulatory Commission. Ako yung kaya kaning talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. May bakbak na yung lumang aspalto king portion na ni Jose Abad Santos Avenue magumpisa kin lalam na ni Dolores Flyover ang gana king boundary na ni Magliman, Bacolor.